Илья Ульянов ячелі Чуваш патшалық университетінде расшири педагог тада наставник Чувашинре телейлі ажалы шудалықне халланы пәдімді жири алы жичимыш ослық конференция стардилже. Кунда студентсем тада школа жезім хозине тәрлі ослықра терслеме бұлтараща. Чуваш патшалық университетінче ослылық конференция пинде дохыршар утмылши чымыршылдан байырдет. Вишімыш шуланде унда тенчен түрлі кедезінчен худшанайшы. Расшири пилік пенетла студентсембе школда варенегензе. Шаван бегех ючержевзенчен худшанаган студентсемде ешла. Ослылық тенчебе козакланагансем Китай, Узбекистан, Донецк тарихенчен видео саламзем шидерджеш. Маншут патада ман варенегензен шучебе наука. Хыжинже малашлық. Шак конференция зема часыне аталанма, тереші вышлама болжаще. Эбе шак конференция ревишіміш хутушынадып, ебер доклад сыне хюделени зірбушне, уже урок семер теретпер, выставка зем ергелетпер, олимпиада зем, конкурс зем, падема часыне, студент сыне худшынма ченетпер. Маншында наука биде бызак пілдерішли вырын ежін задырать, мүншін дезесін наука ба Эшлеме бушлана гышыне бе хамын чынчан верендеген сене дупрам, хамын чынчан юлдаш сене дупрам. Везенчен веренмелиде, нумай илмелиде пур. Ослы херне ага ойхен сакырмышы чем боля. Консерене хларузем, конкурсем, олимпиадазем, куравзем, семинарзем, мастер-классем булаща. Факультет сенче, шавразы дельзем ирдеща. Республика Каларымвали, Мария Шагарова, Алексей Апанаев.